kai uma a hono whare tapu. Pea whakatulou mo e langi tā mako o nau āwhiwhio i o nau tāpane kare tapu. Kua takawhānu pea whakateia paa ai saione o e hau tae ringo. E mo e aho taponi. Whakawhetaki e u kei wiringia e whuka o tonga. Tapa, e mo e kere tupua o haa takalaua. Tapu ki he wheitu una, kuini hawa e wanu mata a, o e kuini whehuhu o tonga. Ka koe whakawhe, whakawangiwangi o e aho kātua ngai. Tapu ka mo e whetu hoko o tonga. Tama kopelinisi tu volto au. Pehe whoki, ka heine prinsesi sinai ta kala whakapanua tuku au. Pea whakatuloa atu ka mo e huelo tapu. Ka koe prinsesi o esias katolika loma. Amineni kātinari mafi. Tapu kia eiti no pere whakapanua. Kai umaa ai hau eiti no pere ka ene afio. Tapu kia eiti pare mia Samuela a Kristo hiu. Hau eiti minista ai kalauni. Tapu kia kau whakapofoma ai ngahi kure anga muri. Tapu kia pare steni esias ue siriana. Toke tā ahio. Kau taki no tuhono kotoa ka moha a whakaolunga o tonga. Tapu kia kula i toa wha, mo whare mata apure. Ka umaa i nau toru kotoa, o nau lo nuku i ahopani lolo, i he fiafi whakakoloa koe. O kore ke uu atu, he talaka kato e pangai o e whonua. Kai umaa ai tala whakapēteri ake, o e tātanga manu, nai tōtoko ai e se pita koula o e apostolo ko pita. Ofa ke umofua, e ke uata, kai whakahoko atu, o ku whatungia. Koe ao o e otua mafi, mo e akau whakalawa. O ku teu aki hono mana wha hei whiawhi whakakoloa koe. O ku au whia e māta moa ke utuku, ke tawa e ku whia, ke whakawhawhonga e si. Ke tari, a tātinari mafi, ti api. Ki ahopani lolo, ke whiawhina e tae alo aloa, ki he hoko atu o e rita nie, o e makinifikati ai whae o e siasi. I ene mata mea tau wheiwa. Tupu he a wheitau lalo ai mafi o ne uhi, e ne toi whiri. E whakataloni ai taha o e kau kurinisi o e siasi, ka ko amineni i katinari mafi e ahoni, au whakawhetaki ai i he o. O hoi fua a ako nai, ke ne whakapulupulu o whakasepita a ene tamai o e. Whakawhetaki i ho o lolo whatongia. Ka ke mea mai, ta heine kuini hawa e walu mata aho, ta kuini o wheina o tau. Ke tau kanga whakamohoni, i hono whakataloni o e eiki kātinari whoko. Ke tau kanga korea, tāpuaki ai otua, ke monu ia, e lakatakai monu a ene pure, e mo ene taki o e taio sisi o tonga ta moniwe. Ho mea i he ni he ahoni, o e whakailonga ia e pupuru mai ai skaiona ai otua, ke ne whakamāmangi aki e whakafo o kutaura laka atua. Wharawangi o wikai o ngamutu koe a ho whakalangi lawi e whakahoko, whatongi ani a hopani mono.
kai ki tupala ta ko pata I latu e hono ui mo fili ma tano haku le a ki he whakangia tuku mo unga o Isias whawhida whamalo